شەف باش بۆ هەمیە ئیشەف هەژدە مژدارەیە و 2023 ئەمێ دوێ وەشانە خۆتا لەسەر چەند مژارە ڕاوەستن ئیرۆ لە باکوورێ کوردستانê li gelek deveran bi hezaran kes bi hezaran kes xwestin ku ber gemlîkê ve bimeşin meşa azadiyê ji bo şikandina tecrîta li İmraliyê sibê jî ew li gelek bajarên Tirkiyê dîsa ev çalakî hebin li gelek deveran astengî hatin çêkirin li gelek deveran niha bi hezaran kes divan kêliyan da divan saetan da li ser rêne û meşa xwe berdewam dikin heta sibê ew ê bigîjin herêma Marmarayê li wê derê biçin Gemlîkê ji Stenbolê û deverên de jî ew ê gelek kes bikeverin rê astengî hene lê gel bi biryar e em ê li çend dîmena binêrin û mijarek din jî ew e ku îro Hevserokê Konseya Rêvebera Keçekê Cemîl Bayîk daxuyaniyek da doh da ji Stêrk TV re axivê û îro ev axaftin di Ajansa Nûçeyan Afratê di Anefê de jî bu nûçe em lê binerin ji ber ku Cemîl Bayîk hem li ser tecrîtê hem li ser mesela Filîstîn û İsraîlê hem li ser mesela Maxmûrê hem têkiliya pedekê û Tirkiye radixe berçava şîroveyên girîng dike û dibêje çekdarên pedekê li ser daxwazan Tirkiye çûn Maxmûrê ku beriya demekê 19-22 cotmehê dizanin wê derê navbera çekdarê pedekê û leşkerê Iraqê da şer derketibû çima ji ber ku gerileyê HPG 19 cotmehê ji wir vekişiyan pedeke çû xwest bikeve ciyê wan em ê van axaftinên Cemîl Bayîk bi we re parve bikin niha em çend li dîmenên ew ê binerin çend dîmenên meşa Gemlîkê binerin ev der wan e Wanê asteng dikin yani hûn dîmena da dibînin çawa çûne ber derê avaya HDP û li wê derê astengî dikin li Amedê jî aynî tişt kirin li Amedê hevserokên HDP hebû binirin mesela ev der Amedê Oşiyolu evakiye ciwana ye û li gelek deveran mesela li Rihayê li Batmanê li gelek deveran gelek kes girtin bin çava û neyiştin ku tevlî vê meşê bivin dîmenek heye ji Amedê pir balkêş e ev der Amedê û li vê derê parlamenterên HDP Ceylan Akça û Newroz Uysal henin û li dora wan jî bi sedan polîs henin yani nikarin parlamentera bigirin bin çava qedexeye kesek ku diçin wê derê digirin bin çava yani tirsek xofek pir mezin ketî dilê wan û parlamenter li wê derê sê parlamenterin berîtan Güneşê George Argücê bi warin çar parlamenterin lê dido xuya dikin û ev der min got Amedê Ceylan Akça parlamentera HDP'ya Amedê lê dîmen xwe li Mêrdînê ye tiştek din jî heye em lê binerin mesela Elwanê parlamenterê HDP daxuyanî dan ew jî aynû ciyê dîmenek me ye ji lên herî Sümeyye Boz parlamentera HDP îro ev qedexekira hanê ku li kolana wanê li ser meda li ser kelime de hatiye daveşandin ev nîşaneya wî ye ew tevlîdiya ku ji îmanê dest dike heyanê kolanê wanê xwe nîşan dide îro roj weza xwedî derketine îro roj hevesine aşîqî ye yani tecrîta ku li İmraliyê dest pê kirî eger nê şikandin ew li kolana jî tecrît werê berdewam kirin dibêje parlamenter HDP ev dîmena jî ji Mêrsînê ye dîmen ev polîsê sivîl diçe hevseroka HDP Tulay Hatî Moğolları li wê derê dixwazin ew bikin yani taftin pêşî lê bigirin parlamenterê HDP'yê Mêrsînê Alî Bozan dertê û dibe ew yani midaleyê wan dike paşê endamên Partiya Rêveberê Partiye midalet dikin binêr polîsekî yani memurekî dewletê hedê xwe nizane yani serokê partiyek din wira derbas ve ew bikevin yani wisa ji tirsana bimirin
yani جبر که HDP او فکر وانه که بکارن ایریش بکن ل پارلمانتری HDP علی بوزان مدالی واند که و نه هلی که او پلیس مدالی تولای حتی مغلار بکن. نه اول نجا اول مشوک دوجی دوشانک تایبت ما گفت گل گرینگش بوش کنن تجرید الامرالیه جبر که تجرید کردن ناونده شر و تجرید الامرالیه ایدیجی تجرید درباز بوی işkence و شخص برز عبدالله وجلان دا ایریشی رومتا گلی کردکن ایریشی پیشروجا تکوشینا گلی کردکن چماش برکو برز عبدالله وجلان ربری گلی کرده پیشنگی تکوشینا آزادیا گلی کرد و کردستانه و نونرتیا کرده که شخص ویدا دخوازن رومتا کرده بشکنن کردان همو تجرید بکن کردستان تجرید بکن د پیواژوی ها گرینگ دا نخوازن که دنگین وی فکرین وی ورم به ساندن و نخوازن که yani Kürt آگاهی کی جبرز جلال بگرن تایبت شد قناق کوها دا کروجلات نویدای فکر و رمان برز عبدالله جلال پر گرینگن نه ایرو دو ببرن دستر تیوی دا هف بیوینک هف سروک کنسای ربرا کجا که برز جمیل بایق ده هات کرن و جمیل بایق جی شخو بحثا تجریدت که بحثا حمله yani pengava جبو آزادی ربری گلی کرد عبدالله جلال دکه pengavek hat dest bekirin ne hecot meheda و جمیل بایق دوی پیوسته هر کس دوی pengave da جی بگره جمیل بایق دوی دولت ترک تواهی جواک تجدید کریه yani bir tecrid kirine ve calan tazi tavahi civak tecrid bike u naha jive tecrida her dış dini u jiber ko tecrid ne yaşkandan idil ser çep evin yani sosyalist ve çepen Türkçe tecrid servancı dediğim yaşandan disa برز جمیل باید دوی خودی درکتنا لربرا پو خودی درکتنا لگلی فلسطینیه جیش برکو هن کسانن دوینج بو پشتکریه فلسطینه متکبرن کولانا جبرکو فکر و رامان برزو جلان جبو چارسریه فلسطینه جی گلک مهمه و جمیل باید لورده تشتکی گرینگ دبیجه دویش بلی داخویانی و بانگان تکوشینک لازمه یعنی لازمه که چالاکی خورد ببین و ایرو اف تشتاش خویا بو یعنی بسدان جیان چالاکی گیم زده هبون لبرلینه مثلا Armanca gittik bu beguman bu qadaqikna pek kevre protesto kirin Berlin'e oluyor derib hazaran kes ilo çun nav sarma ve saqqameda meş pekani polisi Almanca aynı ve polisi Türkiye eriş kirin bu zanın da Erdoğan jilbe deribun naha dvirda bu zanın mesela evet bu mesela pedeki gelek ceral serisakinine Cemil Bayık şu navi başanama iroje ve Cemil Bayık da beşi pedeke ne tenil çiyay Kurdistan'ı qadın ku gerilla lene le her dere düşman tiyamet ki her avay debe düşman tiyamet ki u debe yani taybet şey nava malbata Barzani da yani kesin ku ve hıyanet eraninin cihanın kesin vek Eyüp Barzani kesin vek Adhem Barzani avana ne peran malbata Mesut Barzani malbata Mesut Barzani şu pedeke jikirne bin kontrol akla و دبي أمانة التجمع بدولة تركيا تفزقرن وهذا بيجي بريز جميل بايق دبي دنوا بهذا كده بتايبتيش دنوا ويد بهذا كده بارزاني هي جوها حمو بارزاني نوكبن أيوب وأتهم بارزاني جوانا جودانه ينكو بهذا كده سرتست مسود بارزانية وانا أو مالباتا بينا أو جبو مالباتا خد خبتن هر تشت خصنا خدمته و برجواندی خود لگل ترکیه دکن کاتنا بن خدمت ترکیه سیاست ترکیه سیاست قرقرنه اوجی کاتنا خدمت و سیاست و بدد چه جمعیت باید بحثا مثلا evet ki mesela Mahmure yani hunzanın kötü 19 cutme heta hep ki gutfem gerilla hoş Mahmure dikşinin Cemil Bayır şey derbarede meselede de bece ki çima gerilla çu Mahmure peşiye ve perset ki Daesh bu Daesh çu Mahmure u xast lवर qatliam pek bine Armanca Daesh partiya me u gele Mahmure bu Juhan nezike hevleri buvun jibo Daesh deskeftiyen başur nekeve xatari Daesh deskeftiyen
başur nexe nava xeteriye ve hem jî li ser daxwaza desthilatariya başur gerîla çû Maxmûrê. Gerîla li dijî Daişê şar kir Maxmûr parast. û dibin nehêşt ku Daeş li Iraqê belav bibe, ne tenê Maxmûr parast, nehêşt ku Daeş Maxmûrê belav bibe, ji bo vê yekê Mesûd Barzanî çû Maxmûrê û dîmenên wê derê gerîla rastpasî kir, dîmenê wan derket. Niha dibêje erê dibin niha gerîla got ez peywira pê dînim û xwe kişand ji wê derê, wextê ku xwe kişand xwestin ciyê hepekê dest bixin pedeke. Ji berê ve di navbera wan da û di navbera wan û evê de leşkerê Iraqê de şer derket, mîtek li wir hat kuştin, endamekî mîtê li wir hat kuştin. Yani dewleta Tirk pedekê bi rêve dibe, çi şixulê wan li wir heye. Ji ber ku dewleta Tirk daxwaz kir ku ew biçin wê derê ji bo ku kuştinên pêk bînin kampê dorpêş bikin, vala bikin. Li ser Maxmûrê ambargo heye, her halde wê kamp yani çûn hatina kampê ew bikin, asteng bikirine, çûna pedekê ya wir li ser daxwaziya dewleta Tirk pêk hat, çûna wan çûna dewleta Tirk bû, ev ispat bûye, di roja yekemîn de şer derket û endamekî mîtê hat kuştin, ev jî ispat dike, ev çi ispat dike? İspat dike ku pedeke di xizmeta dewleta Tirk de. Daxuyanîn Cemîl Bayık evin, îşev me xwestin vana ber ve parkim, xatirê we şev baş.